Kasee no so yebehwe na ye de Adom trotro no abro. Na 2020 running mate de NDC year Professor Opoku-Agyemang ne wodi ato party manam penifo ni titiri wanim se wom nkomonten kobo dawuro nyoma pano NDC 4 ye no wonka sebe ya se obe da sesa na adwene a obema na adwene abafie na 2024 nkunimdi akode ama won nanim nsem eni afempinu ni edu no nipa wonne kane mampanyini John Dramani Mahama ekosan ya no wo pre mampanyini dibre Professor Nana Jane Opoku-Agyemang ene Gomoa NDC amanyoko ne mpanimfo bi akwakohie mu wo hwe kwan ya ode ne mabetoto ye ewo NDC amanyoko no emu na aboa amamanyoko no etimi edi nkonim otwemu se NDC amanyoko nto aba wo mobo no ewo se wotimi kyere enema waye ewo mayi emu no ye kanzama so wo ya o mema no konnyima yene busuafo ojina ho menyima aza woreye nanso bi safra bakra obotum akire waza NDC ye wo mani enjira ono sodo ne emfanya yan campaign no ye ba obi antase nka no eka oso oya aban sika bi be oza ka chedem pass anambwa ibi so be na so be odisi hospital a ibi anam so makra midi partner ti menya hwe nanso me yere mutum kro hospital me ba cross school an ko double track mebo cross school ma na textbook nti bia na amemenya kwana manko nya hwe mebeze mepedo okọ bebi obo nembia so menyim de aban no bohwe ne ye na sese ya kandan a friend na school 4 years 5 years onyi book na the mabo friend no na da chance dan enwachi oside to mpanifo yenim se won hwe se obeka ne ma papa NDC amanyoko no aye na etimi aboa ama afempinu ne adunu nan wakọ abato so akwakodi nkonim impanyifo na wata wakada igwo ma ayezin enna mo faman kete po de yoga to no ba ayezin no che zaman wasa ya akwachi na yenso yenzin yezba kan wonzin ho a eya oyeye hwe ha ye we hwe de memesiafo no wadan so afa ohona wo da NDC no ma ya akono na ya no mu ya akono po wa acher wo se ye wo opposition ko ni wo se aha mponye na so ho nyame beye no beye onam medo onam so do